HakhaNet ni longlom te in nung kut kanin tlaina tutan thong kan chimding min ha chu Hakha si in aswak changmi chu indrin huwa quarantine in an cha COVID-19 ronga hin hitluk in kan boy atu leo chawza atlai tu zong ramkhel party dangjong ni khota lei zone an ruat lautia pu than chon ni achim ramdang in chinram kula atlungmi facility quarantine zale somala paruk home quarantine somli le pahni an cha na COVID-19 hi ti tukding zong aselo shel kho mi zotnak asi ama belte nol ngai ahertia minister pu paulon min thangni achim COVID-19 zotnak chu zetik mana atlaudi khawlai lo tia WHO ni anchim sung thong krat chimlai Hakha si in achwak changmi indrin huwa quarantine in ancha Myanmaram sung COVID-19 case number zala somga asimi Hakha si in achwak changmi min langtar lo mi chu avaini naktiang thi an check thantik a negative asicha a si in an swatar I rarin nakcha a ti in Hakha indrin hu siang ina quarantine in nisiri sung an cherry lai tia kan thai Hakha si in achwak changmi ni tolukram in karaktun I Hakha a quarantine in angan che nuwa an kachak e zotnak angai tia ramkop ngandam nak zungni athana khan keima leikap inchun kazum lo ngai arwang chu atu kadam than tianga hin kataksani atwarmi aumlo kanom lo nakzong aumlo Hakha sin pia akan thlopnu ni zaimozata atu bantuk in damna kamhu than hi kalom tak chun si in ku umlewa karwa bikmi chu kaimarwang I quarantine an chamin ha karwa hin kachal lo an ma jong ka khabak na lo tia da hakhaposa chim atu Hakha si in achwak mi hi si in an swatar huwa quarantine in nisari chung indrim huwa umlai quarantine chung zonga palakle Hakha COVID-19 response committee ni zana andrea pi tia an thai COVID-19 ronga hitluk in kan boy atu leo chawza atlai tu zong ramkhel party dangjong ni khotalai kan zone an ruat lautia pu than chon ni achim velai pi ni aboi pi I anti tukmi COVID-19 ronga hitluk in khotalai tiang kan oklo chong lewa atu leo chawza atlai tu sinha se ramkhel party dangdang sinha se an chol chang baklau tia thantlang peng thangjang khulhun khoboi pu than chon ni mainal hai thuma achim COVID-19 ronga hin khwa mi kani sikle kani chak atlom telo khwa in pamhan tlon kaile lu chwa khapdi asi renzom kan ton ngamlo USDP party ni zanak tlang khoki bararin nakcha ahung kan kwati in ka ba a akan tartar zebob nakzong om lai phone lo bob nak rumraw kan niar asilo asina in hibantuk chana hin mizapi IO tunha chawza atlai leo mile ramkhel party dangdang zongni zetitel in cholchang anitim baklo mo hiti hinchun kan hartuk tum thongni kumkul chimnak anai chang me pekna kongjonga kan zo khet ngai a hau chang lai tia thangjang khulhun khoboi pu than chonni da hakhaposa achim COVID-19 ralrin na konga thantang hi afelbik NCE chun thantlang pang khote tiangjong khopi chunglu chakho aselautik ale chawzani se ramkhel party dangdang ni an cholchang nakmun aselautik a thantlang pang khote chewkhat chu tirole aidin konga lungrathai in an umna tia kan thai eneta kasi da hakhapost thongni laini January laili hakhakhwa rambun indir mi asi chatlapin ni 15 thongkhat le janga lengkan chwapina website YouTube le Facebook page in ni 15 thong athantu tolchung media kan si da hakhapost rakan lengwe YouTube ba hakhapost in kolla chun subscribe na raktori law asia chun subscribe rakan to pekwe chun da hakhapost pe hi like le follow na raktori law asia chun like follow rakto lo chun sifar rakto ve thong pang thar kan tel mi le HakhaNet in thong kan chimmi kan that mi pau foite in narak rel narak so khop pang lai da hakhapost na kan len cha kan nilom ramdang in chinam ko chunga atlungmi facility quarantine zale somruk lapanga home quarantine somli le panhi cha ansi thongni kumkul mai thana lai thumtianga ramdang in chinam ko chunga araklungmi chu facility quarantine cha min ha andilak a menung zale somruk lapanga ansi home quarantine cha min ha andilak a menung somli le panhi ansi tia minister pu Parliamentary thangsin in kan thai
ชินรมกุลชงอิน community based facility quarantine hi mun songa aumi facility quarantine in chamin hale home quarantine in chamin ha zong atula chu chajin chu a thlangpang aswak mi anum bantuk in alut thar mi zong anum thom hi kumkul mai thlan thai thumtiang chajin ning in chun lamdang in chinram kul a arak lungmi facility quarantine in chami dilak a minung zale somruk lapanga ansi Hakha pangkom in menung thainga phalam pangkom in menung somret lepakhat mindat pangkom in menung somruk lepakwa ansi chun home quarantine chami hi andilaka menung somli lepani ansi Hakha pangkom in menung pakwa phalam pangkom in menung somthum mindat pangkom in menung pathum ansi tia chinnom kol chawza social affair minister pu Parliamentary thangni dhaka posa achim chinnom kol chunga ramdang in araklungmi hi andilaka menung zaret le kullaret ansi Hakha pangkom in menung somkwa le pesari phalam pangkom in menung zali le soma le pakwa mindat pangkom in menung zanhi le somsri le panhi ansi chun zotna angai lautia tha thanmi andilak a menung zaruk le thaikwa ansi chinrom kul chunga covid-19 zotna angai mi hi Hakha in menung pakhat le tidima menung panga hu ansi menung panhi chu andam i sin in chwatar ansi ni hlon sung kase COVID-19 hi ti tukding asilo shelkho mi zotna asi ama belte nolngai hartia minister pu Parliamentary thangni chim COVID-19 hi ti tukding le law tukding mi zotna asilo ashelbak in kan shelkho mi asiko ama belte rawdin le nolngai ahaw mi asitia chinram kul chawza social affair minister pu Parliamentary thangni methlan heliya chim COVID-19 hi memaram chonga chinram a mumasabik asi chu kan ti tuk I lungra thaile thalaw in kan hi nol kan ngai I ring te in kan kawa chun ti nung tuk ding jong asilo le chatia ashelbak in shelkho mi si zotna angai mi he minkhat a loading hu ding a har lawa leng chwa loading kut itol peng ding ti ban tuk zul le nol ngai kha asiko kutol hi abepi tuk mi si a foi tuk mi jong asiko na in kaima jong hi kutol lamang kha kajak law ngai ri likhat a wizat da kan kut kan itol chau hiban tukte kan zu kho I nol kan ngai kawa chun ti tukding asilo I shelkho mi zotnak asi katina asi tia minister pu Parliamentary thangni dhaka posta chin COVID-19 zotnak hi methlan heli tianga akar chemau ko na in akar ning arang ti lo I chinram kul chonga zotna angai mi manung puruk chonga manung pinni jong si in an swaksang hi zotnak hi nol ngai kawa chun ti ding asilo ning le ashel in shelkho mi zotna asi ti jong achung le minister ni dhaka posa chim COVID-19 zotnak chu yetikmana atlaw di kholai lautia WHO ni achim COVID-19 zotnak chu yetikmana atlaw di kholai lautia vale chungin damnak phu WHO latlai ni rin na atwa chang WHO I lakrok ngandamnak lay director Dr. Mike Ryan ni COVID-19 zotnak lauter di ding tiang rodam loading in may thlan thai thuma achim COVID-19 zotnak khapnak si amhu sol hna virus khapnak dinga chun thajang tamtuk kan chwa hawlai tia achim chap balai pumpi COVID-19 zotna angai mi billion pali leng umchang athimi singjan ni le thongsom li le thongkhat le zeret le samruk lapangan umjang tia WHO Director General zongni thajang tampi chwa in kanibom a chun virus kan khamkho ri ko lai tia achim phalai chan chu kong ku chonga tia achim hi chonga zapi chokhol nak jong hi ape tlai mi si cha a COVID-19 zotna kan khamkho nak dinga kan di la kan ibom a her tia achim chap tutan HakhaNet kan thawngchimnak chu hi vial in kan ngori lai taina ka si